Asa betina ye adwam bisa no gidi ya se hia ene de ensem de ensem pede ka ensem pede a ensem a ehu ade a ye hu a ehu yanka ho asem a koso we emem ye sa ye se youth no ye so ye ntwema ne se no ye ntino me se no ye se panyini wo fie no makora we na ka ebuna kanwefo a oka hu bi enu ntina ma hia me nua ogidi a ye be ka sa asem ya kire ya hwefo ne etifo Ogidi, picture ya me bi chire wi. Uhunu sei. Oh, picture ne de me nya afina me asem no kure 27. Nya afina me ana go. Tie, makoma wo soro. E woni ma bi wuche se. Woni ma nyina kwa ba nyina na de. E fata e. Bible na e kan, e na me kan. Ade gina wo ba wo nyame abo se ni suban ni se so. Wa kasa kra ho nya fe. Se ka ho fe kra na wo yesa na engen ha me. Ka me ofi se engen ha me. So what I say? When your friend get, what was happening? So, share picture, buy picture, the chin, you brother, submit, and paying for it. Me took the 2 million because and affair. So we have got about that. Yeah, that's all young because you not doing that. We are one because of because me granny, you and I may be say away. A church to tell me say, we know no man again and music, Ghana gets in there again. That's your person. So what I hear you say I want that person. So what to mem no anya kura ware now bo busua ti se obusuafo ya beifo. Una na le beifo. O papa ya beifo, o mama ya beifo. Wa kasa de wire ho na ma wo ya beifo. Wa kasa na ya beifo. De wire ho na wo de ti asasi su na. Una ya beifo. Yankopon abo se suban ni se so. A wo ntimi ko hia atade achi. Ene ni sabe ni sisim. Ene ho nyina aguo na sabe o toma nyina aguo. Mu hwe sabe mu hwe nnuanum kabofo ma na mu hwe kakra. So sabe utimi hia kramoni ba na sabe na nim senko na hu. So efe fa ho azima wo kin do be wale kramoni a. Oh me ase wo yakopon na be sha wala ma me. Tabi ase wo dwane akose. Oh da bi wo se enye se mi dwane akose kramoni ba iti me nya ye wo adibi wo a emfataye e Christopher. So if say wo hwe the way enkramofo ma ni si dress na wa kasa se wo wu se ya decent ko me yire pa o dress sa me ni beje yeah enti no adeti na wo hu yonko ba wo sisi no kama na wo utimi ko hye sa ade we hwade beto social media ibi kra na WhatsApp e kra na de tu wo de ato se obi anya de enhwe so enye fine sa ne ma na mo ye de de mbeja munyai ebo man na chi ene ma we nyina ye musuo e ma man ne de enkoso go ba de e so kata wo so kabe ma kra na se nka wo yi wo eso ye kra na ye de ye yi wo ne se nki be dwa ho na ya betina ke betima dwa ho na ye te na ye kasa ba enye fe e fata ye so na be wi wo babasia ade na mo ye mo sa o wa kasa wan wo ton wani munyam e na tu wa kasa sa wo sa ton future enti be do abi na wa nya wale wo na bi na ye wo maza enti mo ahwefo mo hwe picture wi pa wo hwe picture wi a ka umi aba na ka de ba se na be ka kire picture obabasia o twa ho nyina gu abon yesre mo hwe ne ma bi wa hwe ne ma bi na ye de be kan no ntine wo e na yesu ntina mo so me de wo ene wa yi ni ho sa yesu ni ho a mo so ni wo ntina ye tu kwa twa print ticket e fu be de abetena ha ye ne mo ba be che sa ensem nti mo modna na omini aba o me hu a me fa ya o meka enko ba bia omini aba ka be me mini aba ko timi ye nuzi aban sa David ya tete sa o be da ye no enti free tete no wan su free tete no tete no ya na tete no so kan e na obi so ho ana na adwen ba mi de mini aba no de anka mi de mi ntwema no ko won tena o ma wi kure sa mi no tukana me ma ni tukwan o ba me ne betena se de wo se yede etena ko mi se na adwo be re enye fe mini aba de wo do tun ko gugu wo se nkonfo hwe dia na po so abaya kunu mo ni wase pa e mo machi ti ayefo o se ya na boy se bi so wa na mo pu azunto guess e twufam na e twufam no mo twufam na wo ba se wa ye wuzi ya me wizu ti wuzi se e de bo ba gosi ba bi papa e ba gosi ba bi papa go mi ni aban se wo ti e wo ye wuzi na wa we wizu David papa we wizu
Misra. Obe yusu bi kwa. Family go. Family go la wife no ye no sa. Me ti all ma wari esi. Esa. Enti no me ni ma di ni e esa. Ayo fo ara mi video gidi. Udi e cha o be sire a aya de ni bisi. Baba mu do fi se subscribe to the channel.